Narednih nekoliko video uputstava posvetit ćemo pravljenju testa. Na primjer, hajde da uzmemo ovaj klasični test iz prirode i društva i da ga prevedemo na našu platformu, korak po korak. U ovom videu ćemo vam pokazati na koji način možete da dodate resurs test u vaš predmet i na koji način da izvršite osnovna podešavanja testa. Prvenstveno ćemo se baviti pravljenjem testa koji će učenici moći da rešavaju više puta, pri čemu će na sistemu ostati zabeležena najviša ocena. Takav test zapravo podstiče učenike na istraživanje, pregledanje resursa koje smo okačili i prelistavanje udžbenika, kako bi dobili najvišu ocenu, što nam je zapravo i cilj. Ovako napravljen test se kasnije veoma lako prevodi u test u kome učenici imaju samo jedan pokušaj. U okviru kontrolnog panela izaberite odgovarajući predmet, a zatim i odgovarajuću sedmicu. Nakon toga u gornjem levom uglu kliknite na zelenu ikonicu kako biste uključili uređivanje sedmice. Potom u donjem desnom uglu kliknite na link Dodaj aktivnost ili resurs. Od ponuđenih opcija izaberite ikonicu ispod koje piše test. Sada je potrebno da izvršimo osnovno podešavanje testa. Prvo u okviru opcije opšta podešavanja upišite naziv. Savjetujem da imate jedan uniformni naziv za sve testove. Zatim u okviru opcije ocena upišite najnižu ocenu za prolaz. Nakon toga u okviru opcije za pregled odštiklirajte kvadratiće ispred opcija tačan odgovor. Ako to ne odštiklirate, učenici će već nakon prvog rešavanja dobiti u okviru povratne informacije sve tačne odgovore, a to nam sada nije u interesu. Cilj nam je da učenike usmerimo na korišćenje udžbenika i resursa koje smo im dali kako bi uspeli da reše zadatak. Nakon toga, u okviru opcije izgled, broj decimalnih mjesta u ocenama podesiti na 0. Pod opcijom završetak aktivnosti, za praćenje aktivnosti izaberite prikaži aktivnost kao završenu kada se ispune uslovi. A zatim se postarajte da budu štiklirana ova 3 kvadratića. Na kraju kliknite na sačuvaj i prikaži. U sljedećem videu uputstvu ćemo vam pokazati kako da dodate pitanje u kome se od učenika traži da izabere samo jedan od ponuđenih odgovora.